Na hian mipa football final khel mek ani a White House le Red House ten an khel mek ani amu nom kop mai an chang second ball changa gola petro across tha David an ball lo lak sak le te a Israela te atlang apet Fredian lo safe chat mai wa hanal te lul em thế là mũ nôm cốp máy xe xuống là anh captain anh mũ nôm cốp máy in kể lại tôi là hiền là làm pui anh apet chuột đó na goal kick apet á hết bola thằng gác đây á bola across ta at keeper in low save để chân máy out loud avan hu nom manin keli tuna hian Victoria English School Summer Sport 2018 mipa football final Red House le White House ten an khel mek ani lalom pui apo he jangkot mai ani hian house apo mi poi mo bet sing ami ani a that handball ni ani ava mu no mem Joshua cross the door hem at lut en lo dang out lau mai throw in one PA cái naron pass cross the don across na em zawan lo head suak Israel á cái á tu na hian khal so mek design bola khal so pe thadon em ani hi pa po awang lai in khel thang ania ke na ven ken bola across na em biên rồi pet về lẽ thế á sakan lâu đằng lẽ pet lẽ saka mấy sakan ball pet apa munu em Jawan ball on kalchua ka Israela Johnny Eliza out black throw in thế là mùng năm cốp máy World Cup layan ni bukan injil Venus ani ngai turani bola na cross tadon em avak cross nal em keeper in lo mana dalam puya pet goal em goal tunahan White House tamin lalom puyan apet goal la avan pet goal na lul em ve asiam tu hola kana cross chani katiang kachu world class apo atam lo ko bang banwan thiam pe White House so celebration pon nei na le goal celebration pon nei nala hi asiam tu ka ni vanal hola ania jersey number 18 niom takani lalom puya tuna goal score tu ka nia ani hian goal score ani helam ron hoi te selang chuanin bye bye ve selang chuan video lam te alom ome tuna hian an kick off le do na Red House dan su na hun ala tam zawaron let chakop mai Elizan bola char out man phalo tlat agan hunom tak tem ve anin keli tangwal te ani hi striker chania tenzola pon der 13 vela chon players chapol ani
ถ้าสกุลน้องปังเฮียนสุ่มชิมกันวันนี้นะจูวอลเลย์ฟุตบอลเฮียนอะคาเดมี่กันในปีละมาปีน้องปังแคลเฮียสแตนดาร์ดมาหันเอนิลันมานี่พักตกชวนทีมไว้ดักกันออฟฟิเชียลเฮียวิกตอเรียนสกุลกันฟุตบอลอะคาเดมี่กันโค้ชซาร์ดิงอันนี้เฮีย experience งาโตมิโซรัมตันเตปโลเคลโตอันนี้เป็น players ชัดตักอันนี้ชีนันอาเคลหุ่นไล่ชวนกันวันนี้ก็ไม่เห็นยังโค้ชกันในไทยเตพอแล้วเสียส่วนละนี่ไป SSA ตันsection district I or then for yung mo sa local to ka ani po football academy kan sirlai ani lalom po yan bola kalani po kay football academy kan sirlai to ni cross sa kiparin David an Lumando nem David an Insudon Joshua ni po football academy kan sirlai to ani lalom po ya so po kan sirlai to lalom po hay po ye football academy kan sirlai to ani amu nom kop bian bowler on led hola bola cross chale do ne mo siam chasak le do nem te ani po academic an zirlian ball pe kinal te ko mai la lom puyan bola changle a pe goal le do ne ma cross cha hola a goal le ta avahan penal ni china han a goal ma sa zo celebration on nei chako mai a goal ma sa zo ka kanin holan left side ta changin across lalom puyan alo pet goal atuna right side ta changin lalom puyan across holan alo pet goal vele thungani anin rule to khop mai amunom khop mai uncle Joshua helam ron hoi ve selani his star player te jinga me ni helam lo hoilok Joshua helam lo hoilok kai mo han bye ve lok te video lam hi YouTube la ma te poin la lang do na mo khoveli nan la clear don cheu ni hay siam tu na cross tu le ni china pet goal goal ma sa sok tun tu ka ni anin man ko mai an defense sia dan ponal thei ko mai tiang chuan an mau na eng le ani alom am ko man kick off le ngen mon an don ni sia zolan defense sam sia zola hi winger china ni amaro chu na house in el na bi kai hi chuan in defense sa anda dei ani and coach and house interest teachers thuwa ka thakop mai tangwal te a khal zela tangwal te a khal zela volunteer a follow ni tura mai phot yang Kela muna mo David ati goal ve thei don em David an ball la se zolan lo dan sak David an latang zel cross ta thei don em pian lo pet out leta kela muna min turu ko mai